Dobar dan, danas ću vam pokazati kako možete višecifreni broj pomnožiti trocifrenim brojem. Odlučila sam se da višecifreni broj prvo množim cifrom 9. Pa će to izgledati ovako. 9 puta 6, 54. 4 pišem, a 5 bih trebala pamtiti, ali ću zapisati da se ne bih zbunila tokom računanja sa ostalim brojevima. 9 puta 9, 81 i 5 je 86. 6, a 8. 9 puta 7, 63 i 8, 71. 1, a 7. 9 puta 5, 45 i 7, 50 i 2, 2, a 5. 9 puta 3, 27 i 5, 32. Sada ću množiti cifrom 7. U odnosu na cifru 9, ona se nalazi za jedno mjesto udesno. Tako ću i kod rezultata vršiti pomjeranje u zapisu za jedno mjesto udesno. 7 puta 6, 42. 2, a 4. 7 puta 9, 63 i 4, 67. 7, a 6. 7 puta 7, 49 i 6, 55. 5, a 5. 7 puta 5, 35 i 5 je 40. 0, a 4. 7 puta 3, 21 i 4, 25. Slijedi množenje cifrom 5. Ona je opet za jedno mjesto udesno u odnosu na cifru 7. Tako ću i u pisanju rezultata izvršiti pomjeranje za jedno mjesto udesno. Pa će biti 5 puta 6, 30, 0, a 3. 5 puta 9, 45 i 3, 48. 8, a 4. 5 puta 7, 35 i 4, 39. 9, a 3. 5 puta 5, 25 i 3, 28. 8, a 2. 5 puta 3, 15 i 2, 17. Sada ću izvršiti sabiranje dobijenih rezultata. Ono što ću sabirati jesu brojevi, odnosno rezultati koje sam dobila, a zapisala između ove dvije linije. Pa će biti 0 i iznad 0 više nemamo ništa. Jednako je 0. 2 i 8 su 10. 0, a 1. 4 i 1, 5 i 7, 12 i 9, 21. 1, a 2. 2 i 6, 8 i 5, 13 i 8, 21. 1, a 2. 2 i 1 su 3 i 7, 10, 0, a 1. 1 i 2 su 3 i 5, 8 i 1, 9. 2 i 2 su 4 i ovu trojku prenosimo. Odbrojat ćemo od pozada po 3 mjesta i staviti tačkice i dobijeni proizvod je 34.901.100. To nam je bio prvi način na koji možemo izračunati ovaj proizvod.
Množenje višecifrenog broja trocifrenim možemo početi i od posljednje cifre, od cifre 5. Da vidimo kako će to izgledati. 5 puta 6 je 30. 0, a 3. 5 puta 9 je 45 i 3 48. 8, a 4. 5 puta 7 je 35 i 4 39. 9, a 3. 5 puta 5 25 i 3 28. 8, a 2. 5 puta 3 je 15 i 2 17. Zatim ćemo množiti cifrom 7. Ona se u odnosu na cifru 5 nalazi pomjerena za jedno mjesto ulijevo. Tako ćemo rezultat našeg računanja pisati također pomjereno za jedno mjesto ulijevo. Pa će biti 7 puta 6 42. 2, a 4. 7 puta 9 63 i 4 67. 7, a 6. 7 puta 7 49 i 6 55. 5, a 5. 7 puta 5 35 i 5 je 40. 0, a 4. 7 puta 3 21 i 4 25. Množenje nastavljamo cifrom 9. U odnosu na cifru 7 nalazi se pomjerena za jedno mjesto ulijevo. Tako ćemo i ovdje vršiti pomjeranje rezultata za jedno mjesto ulijevo. Pa će biti 9 puta 6 54. 4, a 5. 9 puta 9 81 i 5 80. 6, 6, a 8. 9 puta 7 63 i 8 71. 1, a 7. 9 puta 5 45 i 7 52. 2, a 5. 9 puta 3 27 i 5 32. Kada smo izvršili množenje, sada ćemo dobijene proizvode sabrati. Sabiramo one brojeve koji nam se nalaze između ove dvije linije. Pa će biti 0, pazimo na potpisivanje, 8 i 2 10, 0, a 1, 9 i 1 10, 7 17 i 4 21, 1, a 2. 2 i 8 su 10 i 5 15 i 6 21, 1, a 2. 2 i 7 9 i 1 10, 0, a 1. 1 i 1 su 2 i 5 7 i 2 9. 2 i 2 su 4 i prenosimo trojku. Zatim ćemo odbrojati po 3 mjesta od pozada da bismo obilježili klase i mogli lakše pročitati broj 34.901.100 je naš konačni proizvod.
Množili smo iste brojeve na dva različita načina, polazeći od prve cifre i polazeći od posljednje cifre. Tom prilikom dobili smo jednake proizvode. Vi izaberite način koji je vama lakši, samo pazite da pravilno izračunate tablicu množenja i da pravilno izvršite sabiranja koja su potrebna prilikom izvođenja pismenog množenja. Hvala na pažnji.